Moto zitemewe mu mujyi wa Kigali, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, ngiye kubagezaho amakuru akurikira nk'uko Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu yatangaje itangazo ishingiye ku bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima muri 2020. Muri 2020 nibwo yatangaje ko abantu barenga ibihumbi 3 bifuza mu mwaka bifuza ubuhumekero. Niko Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu nibwo yahise itangaza ko muri uyu mwaka wa 2024 bigomba kurangirana n'uyu mwaka, ko mu mwaka wa 2025 n'undi mwaka mushya ku bamotari bazaba bemewe gutwara mu mujyi wa Kigali, n'abamotari bazaba batwara moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Moto zikoresha esanse ntabwo zemewe mu mujyi wa Kigali kugira ngo bagabanye impanuka na agisita ziba buri segonda. Mu mujyi wa Kigali haba impanuka kubera ubwinshi bw'abamotari mu mujyi wa Kigali, nabo bateza impanuka. Ni ikibazo gikomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali. Niba wageze hano kuri uyu muyoboro uramenye, utagenda utavuze umeze nka cya kinyoni bita igishwi. Niba wageze kora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu tubagezaho yizewe 5/5. Nk'uko rero Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu yatangaje itangazo ko moto zitemewe, ko ari moto zikoresha esanse mu cyiciro cyo kugabanya ubwinshi bw'abamotari bakorera hano mu mujyi wa Kigali. Se wakwibaza izi moto ziraza kwerekeza hehe nyuma y'iri tangazo? Nk'uko nagiye mbibabwira nuko bimeze rero. Akaba ari amakuru ari guca ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane, ko abamotari bagize ikibazo nk'abantu bari bafite moto zikoresha esanse, kandi ko turi mu mpera z'umwaka. Ese izi moto ziherekezwa he? Barazisubiza mu nganda bongere bazikore neza? Biragenda bite? Benshi ko bategetswe kuba bagana uruganda rukora moto zikoresha amashanyarazi, ko arizo zigezweho hano mu mujyi wa Kigali. Biragenda bite? Ndaje mbaye amakuru 5/5.